Kunzi bacu mudukurikirana hirya no hino ku binyamakuru bitandukanye, aka kanya reka tubiyegereza nanone gukurikirana amakuru ari mu karere ka hano iwacu ku munsi wa gatanu ku minsi 25 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Reka rero tubamenyeshe uko hano iwacu byifashe kuri uyu munsi. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu mubona hano imbere, reka twibwire maze tukomeze nawe ikiganiro. Muraho neza? Muraho neza abanyamakuru. Ibwira ababiteze amatwi. Nitwa Kandida Mugabe Simeon, umuyobozi w'amashuri ya Kodapien hari akuziba Minembwe. Akarere byifashe gute? Akarere kifashe nabi cyane rwose kubera ibitero by'amadrone ya FARDC itera abaturage. Byifashe gute? Zagiye zibomba he zirakomeje? Birakomeza cyane, zatangiye muri iyi minsi itambutse Irundu, Karongi, Gakenke, Gitavi. Uno munsi yabombye kukiziba cyane ingenzi nyinshi ku kibuga cy'indege na Gitavi barakoze. Bivugwa ko n'umuturage bahariya kukiziba bivuga ko yangirije n'ibitaro. Asaye makuru bimeze gute kugira ngo yageze kuba duteze amatwi aya masaha batari hano hagufuru? Nayo kuri nyine yabombye ku kibuga cy'indege no ku bitaro. None munsi yahabombye yangiriza inzu y'ibitaro cyane yasenyutse. Yego. Rero sinzi, urabona uri umuyobozi w'ishuri, ni nk'izihe ngaruka wagiye ubona izi drone zikomeje kurasa zigenda zitera mu baturage? Murakoze cyane, ni ibitangaza kandi n'ibintu bibabaje binateye n'isoni kuvuga ngo indege ya leta iriko irarasa hafi y'ibigo by'amashuri. Abanyeshuri bahungabanye ubu ndetse twari mu mwanya wo gukora ibizamini by'abana birangiza umwaka, ariko abana ko barakora nabi cyane kuko indege irasa hafi y'ikibuga cy'indege ndetse no hafi y'ishuri. Yego. Ni izihe zindi ngaruka ubona zikomeza usibye wenda n'amashuri zigenda zitera mu baturage? Murakoze cyane, ingaruka ni nyinshi. Abantu bamaze guhungabana kubera ku bantu bakuze, abana batoya ko barahungabana kubera ubwoba, nta kintu gitekanye muri Minembwe. Hari bivuga ko uyu munsi ishobora kuba ngo yirwakanye umuntu hariya kukiziba. Byari bimeze gute? Murakoze cyane. Yego, ibyo byabaye nyine yirukankanye umuntu wari ufite ambulance afite abarwayi ajanye ku bitaro, iramutangatanga kumurasa kubw'amahirwe arayisiga, ikarasa havuye yagenda ngo aratambuka kabamurasa akunga amahirwe yakiza nyine impanuka ya drone, ariko yamuhize kenshi cyane ishaka kumurasa, ariko nyine kubw'amahirwe arakira. Rero sinzi muyobozi, kuri ibi byose ubona bikomeje gukorwa n'ingabo za FARDC n'abarundi abambari babo, sinzi icyo ubivugaho, ubibwira wenda communauté internationale duteze amatwi. Bigenda bivugwa ariko ntigire icyo ukora. Sinzi rero ijambo ryawe ubagezaho. Murakoze cyane, murakoze. Mu by'ukuri ni ugutakira amahanga, communauté internationale, kugira ngo itwumve ibi bitero duterwa na FARDC ndetse n'abambari babo Barundi na Wazalendo. Amahanga kure kujumva tugeze iminsi dutaka, ariko nta gutabarwa guhari, twarabuze. Ni ukuri turatabaje amahanga kugira ngo atwibuke adutabare kuko Minembwe tugeze mu kaga gakomeye cyane. Murakoze. Dusubiye inyuma, isoko uyu munsi urabona turi hafi y'isoko, kurabona yifashe gute? Murakoze cyane. Isoko ya Minembwe nkuru muri Madegu ntabwo yaremye, abantu batinye kubera ibitero by'amadrone hirya no hino, bagize ubwoba cyane. Urabona nawe nta bantu baremye isoko, ni bake cyane, bake rwose. Ibintu se birabonekamo umunyu, isabune, isukari? Ibintu byari bitangiye kuboneka gahoro gahoro, ariko bifite igiciro kenshi cyane kuko ikiro cy'umunyu ubu ni $50, ikiro cy'isukari ni $50. Urumva biraheze rwose, biraheze. Yego. Uri umuyobozi w'ishuri, uwo tubwira amashuri yabashije kuraswa na drone nimba hari ayibuka mu karere ka Minembwe? Yego, ndayibuka cyane. Aha muri Minembwe ari menshi, mpereye ku mashuri y'Irundu, STT Irundu yararashwe kabisa, yarasenyutse. Hariya kuri Emi yararashwe nayo, gusa nyine turihangana, turakomeza ariko yararashwe amashuri kabisa. Yego. Murakoze cyane. Yego, murakoze nawe. Niyo wagurisha ikidogo? Ni gute uhawe ukigurisha? 5,000. Ako kamwe bwa mbere ni gute zakaza zigura? Hajya kigura 5,000. None ni iki gituma ushobora gupanga
kubera ibintu byose biko birakora zose zarapfanze byose byarapfanze byarazamutse bigera ku noneho ukagurisha iryo bayi kugira ngo nawe ushobore kubona igikeri yo gutaha ni ukuvuga ngo reka arabishakiramo tike zobako gitoya nanga iya kidogo iya kabambe ibibazo Donde va a kugura? Demire Demire ni kaho. Gamba sengi ibitoki. bitunguru sabune bimeze gute sana ku isoko wacuruje taha yumvaga barajuga sabune kiragura ngahe ni 15 ntamuvugire ndashoboye isabune ubundi iyo ngiyo mbere mwayiguraga ngahe kumva isa niyagabanutse ariko mbere y'ubwo mbere ibi bitaraba yagazigura gute miri furimo none uku buzima bumeze gute ubona nyine ku bintu byagiye bivanga nyine birapanga inzira yabujijwe neza umutekano muke dufite mu gihugu turabona mu gihe n'amazutu ndetse n'agasabune wo mu mikuragura ngaho bwari rimwe 15 mbere ryaguraga ngaho 20 mbere ya 20 ibihe bitari by'intambara waguraga ngaho none niki gituma zapanze gute kubura inzira yo kuja kuwuzana naho aya mazutu aka ka energy kamwe nangahe aka energy kamwe na iriya sabune 15